Ispian subhaya pibaro asyara YouTube channel kabla ai katang ka BM Solar Technician. Tementara kasingan bini bhi kumno bangin shna yegni ka machine thau da ka solar. In connect no da ka solar kani ka de jong wei kong i ba di johor hayo sora. Tela kerpat yang bala long ka bala sompha ban shna ya kani ka machine da ka basu charge da ka solar na marba kakada ka bi isyong i kam dan light. Tabun sin ka kani kamla ban kot bor sisngi te da ka daungin le na kumnongin charge no da ka solar. Ba kam ju rungin a charge ha in hisna kata karukom bangin penon kam ban charge haki ar benta kata kawai kadai bangin charge solar bat kawai pedangin charge da ka light. Te kani ka basu taps da ki tu ki bateri ma ki power cell tu. Kiba tang sistem penon kam kila duno kini ki bateri power cell. Nem da kini ki power cell ha kini. Te menta pada uningi la aktif lupa ba uni udai way point sun voltage. Tem atali haka series along line voltage. Tentangin penon kam nak da uni lithium battery bagi jukuna solar. Dan perkemau biang yapi ba pimla ban connect direct haka solar panel lada day ubadan yo BMS to new day battery ubadan yo BMS ni pokon te mentah ngin repair no langin lien kan ni mah lam tu sadian tengah ada lau lupa ukhel dengan su lau baik tu dengan su patai fikir izin don kam ha kabangin penon kam hang ni ngkong ude uni soket DC soket ni ngin connect ke solar hang ni kabar uni TP4056 module uni gada naka overload penon kam dau ni to nang ta penon kam sa ni ni dau ni uni charging ma pin charging pin uni udah type C dapat dengar kemauan konen de swa katangin samthlio swanang ni kang bangin yo bo uni ngin samthlio na wanang ni ma to adien wa ada ban samthlio nang ni ngan ai jong solar banang ni an ai uni ban cha chapo lai ngin tap nang ni ma to tangin en adien kana bo scam tu ni ngila dap sam nang ni subuh yang ni to tingin ni aku belum tak ngin connect no yo ni dengan mata kena uni na input na output mah uni fin connect hang ni hang ni wan sha khalai nang ta uni atli bena pedang wei basa wei bayong kemud benle ha bateri ba uni pede udai ban connect ha kan machine ngin ubami yang output ni ban connect hang machine tekenung ni nak mentap yo to yo ni ngin connect hang ni besar ni
tangi tak aktif suah. Dia menghadap tu tak mengta uni pada udai u barung hang ni kuna hang ni. Uni udai u barung hang ni. On kuna uni. Uni udai pasau. But kuna ni mah uni bawan sak ni ka side uni kuna hang ni. Nangta uni pada kuna sak ni kaliang ini side sini. Nangta uni pada ingin kuna ha bateri. Kuna hang ni ha bateri. Haju ke pon kuna lang ro uni mah. Hang ni haju. Ini basau kuna hang ni ha bateri basau tu. Tenang ni ingin siam ya uni basau ni. Uni ha apa pedang no. Uni. Nai ni pedang. Ini atali bateri. Dan atali ini konektor no. Bakal kamu bateri. In konek ya uni wayar. Tuh. Tangin tak selitip cuai. Nang ta uni pan konek hang ni bayong. Uni bateri bayong. Tuan konek uni bawana uni u. Uni u TP4056 bat nang ni konek hang ni. Play i bahkan ni kami. Tak selitip suah. Tuh, nang tu baru nak ada belum. Rohan. Teman tangin trash kan kami ni.
low battery LB kemat low battery tengin charge wah charge battery tamar bangi charge halai tengin hap si nang ni tu pai hi ini la me kemat ba ka charge tangin pasang biang pen me tu la me ini kathut ka mi khandai kram namar banga khlampat pendaj ni pen klip na ma tang kom tu hi ka kom pendaj pat dah pikok pendaj saka solar panel pin pendaj nang ni dengan fit swai kini baro sa pen EAP menung pendaj ka solar panel dia mentang ala dep ban fitting lu bot khoi te pek ni baro ada belum nang ni pin charge dah kelai nang ni ada pin charge dah ka solar panel dengan penmet pertama pai fly e kan ni pai ka long tu nomor bakal lu bateri ada kam lu bateri kamat kalau tu cakap boleh sibun fi baro kepala baik ya kan ni kai video jonga ngai scam ba pe internet ane pe yo kan ni kai ka ba biang te na kam ta ki video sobha ban share ban like ban subscribe ya ka channel jonga boleh sibun